Haka arpulai tarik naitung arteli ki kenhun ki seng bhalang kathan penursla ka Khasi Students Union Southeast Central Circle bat ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Riwar Mingi Circle kalapoi haka jaka batukut ke surok ba National Highway 40 harum kasnong laj lengkot. Kinoy alam kini kiseng kilapan bena pat ba khendiat sngi menshwa ba kin mi pat ba ban shna ya kini ka surok. Na ka Cing samsia ka sorkar khamtam UMLA ka penursla ka PWD bat ke NHIDCL kala penlong yakini kiseng ban rai ban tare dala ki jong kiti ban shnaya kani ke surok. Kani ke surok kala dekut mentala ar benai tam ke sorkar Meghalaya kampat le AA. Kipat ba kathain riwar nadu pemlum syaduk dauki lapalang pemsyutia maulan nong bat pun kiwe pat kisnong kilangat ha kani ka apot ka bala singit ya kalet kawan ka khayi pateng bat ka kamai ka ji. Hendrai tang hadian katu kan hisngi bakini ki arseng kila berngam ban lichna hino lasaki baki bor sorkar jela lengba u additional SDO jangka penursla civil subdivision kila hiar ban jurip ya kate ka surok lembat ki he officer jangka company NHIDCL kabala betharu ya he company ban shna daka subway khnang ban ya ki kalirit. Hendrai watla kat taru kumbala penbena ki arseng kila hiar betcha kate ka jaka da ki lengka ki borsha ki mokheu bat ki narpo da kabara plakat. Haba ki yoi ba kila sedang bantre ya kani ka surok kila pensange no bat kila penlong da ka jingelang balengkot. Ki pulit pahara kila ap ha kani ka jaka ban ya dana kanu ka jingjia pampoi perkhat. Haba ajingkran ha kani ka sngi u Vice President KSU Samla Basuk Langkhongwar ulaong. Haba layo i bakani ka surok kasyusa kumtu ki arseng kila shim daka wei karai ban hiar hino syamadan ban sedang ya kakam. Hendrai layo i baka company kala sedang ya kakam kumta kila kenriano. Hello, check. Habedi bat kini ke surok Pilawan anu Pashim Bentalang hakani ke step ke pemerintah kabangi kum keseng ilarai antre hino yakini ke surok Henry andang ilapoi hani yoi bag kita ki JCB kita kishe kila don hangni kila trei kum keseng ila shimno dakarai bantu no yakini ke meeting lingkot minta ke step hakani ke jaka but nangis scam bagani kejingilang nani kini ke meeting lekot kejongi kelong kubor seboro kejela seboro ri India hiboro kawai bangi bung kinong song jogani kathai nilai kendo jinge menta lah nrosnem kejingtre yakani ke surok yoi bagampoi syai-syairu kebubun yoi ba Nisem, kijing kijing jenjar, kijing yap, bat menta, kekenti, boy sa kijing yap kan, sa kini katan, dikumta, kum kaseng, nyemban se, ban mi hino, ban perkat, ban lada ka company, kamla mentre kini kesurok, menta, mentre hino, mentre, yo iba, kini company, menta, kilawan mentre hi, hangi, hakadi kejaga. Dia kumpala je po social media bala ya keren ni atau si bala bipon do ex director jongka NHIDCL bala da yula on tray hapo ka si tayo tinakaliang mega seng mayra ibang ya tihi nakanaka surok
te kalau aja biang pihak atau sengi bala ya kan po media bangera pi laujong ulingka di Bersya di Bakhiu dan tia si migarai bang sangai noi bala aja indah kene te lese pakat ibu kene ka di trade jong kita ki company lese aja ki ba teng ban kita ki aseng te la kene trade ban ini trade non tiak sing hane te wala kataro India ye share here mi lagi baterai nak company bayo ba tan sulaja mi nene la se yo baterai suman gi te ui nak liang mi saya lombiang saya si mi dakarai ka bakap tenge te sangkawi nak liang mi sing FPP ketujuh ni nak ka company badai en tray kloino ka bang pendek kloino ka nak surok ka ba di sowe ginane nama la MKM ibang ya nyo kaliha nama ba ki paiba mi site kinong belas ngi la MKM ki bang yo nakasemen usiap unarot nama sate si de ki im singi da ko belas ngi te habide ka marba madi te las tang kodor ga site te MKM begini kaliha ro kali kit marba ko yo online nyo ke te nama ba menin keski di songkang yang ginong yun ang hat kelingan kano ka dor man ilatin gas na ang kita barit hakato ko pot podong baha ka surok nang hiyang surok nang iyo intit naw khaw hakador khalai henti apa na de bosno wan ka surok kador khaw lapoy khasaw andai ku temo lak tajur tidak wai badan kana ka company barin try ka dumdam an pentloy kana na kam te nakalang himi ka saing kentuy na ka sarkar kentuy na ka inay judicial ba na kana ka company dehin talminit no nama prakasi ti balong kambiang ka bang ngetray niyak tren ni tren thlai ro khamya pe kamau ro balong ga jakam non iya ka slap non iya ka balong ka sunyi beneng gomnon tangi tangi ten kublai sibe lalang ipay ka kini kibanar kiba nakaliang dongi ngilapun krek ka kikran bay ta kabasay that the people of Penusla Civil Subdivision demand action kabamut bagi paipa jangka Penusla Civil Subdivision kim kwa syu ya kaktien ki kwa ban yo i da kam nagata daw hadian ka jingkwa jangka ne kasurok ngilaya syong meeting kano busin baru executive director jangka NHI DCL rai ka ai ka bas ngolengo bat ka ai ka ba ikamula kalong ba nakapor sa kapor ki penibay tang ya ka jing balai bomla bantrai ya kane kesurok hakajing ya i jonga barakajing perkat jonga katai kajing tua ja kesurok hangne haneng ngaong da kabasay bakadai purposely intentionally kamdai accidentally kadai ka bakina khmu khnang kida le khnang bat kida plan khnang bat betua ya kane kesurok kata kadai ka kubor kabasay ka banga kwa ban pha sa kane chai DCL menap ya i bahar rilong kasih jongi baka kiwa kikiyo sa surok katan jongi kamday kariton bali i baki kiwa kidap kislay baki kikiyo sa lar surok kiwa kitan jongi lada pipinbiang ya kanala pipinbiang ya kimuri pipinbiang ya kijingking tikana sispa na ka sispa kinonglong maki kinong pendud ya kisurok kilenti kisingkian jongi Hendak ka ba itamula hakan ni kajaka balai ka surok ketua kine ki company ki basna ya kane ka surok ikhang khanang dakimau ya ketua wa bat katai ka kawian na ketua muri kami jaka balai chenu kahaban ya ka surok bat ka bajiak tu keski kawan ra ya ka jintua ya ka surok yan ngin kena nakapor sa kapor nilai kren bagi bor bahalor bagi state government hendai ladang isupai ni kumbagane ka state government kamdon bor ya kabiadai bakane ka surok ni akran bagi minister ni akran bagi engineer umpoi sanu kane ka penisai ba ka sarkar Meghalaya jangi lese kadai ka sarkar kabala ban penibor tang ya urit uria ya udah kusuk Drive on man penibor ekta kibor bahalor kisakti thak nakataga daw basami kani ka jinasting
kenot manyania ba kita ki nong tray jo kan le CDCL bila ay api jangan bor ka ikhtiar ba pin kran ba pin yasa jangi ba pin pai ka jangi pause ka jing kuang jong pi ka jing lesting jong pi kawan raya kan ka jing dia mensua kemalangnya kran ka jo ka jing tray kan ka surok kalau pelang bang Indo ya kendai ngut kin sim riu ndai akan ka kenti ka mamta ka ipat ka bang iui ba kam dei su ka jing khnyat narendang ka dei ka jing khnyat nak po ka jing khnyat ya ka kamai ka kaji jong pai ba ni ki badai na sekani ka dong kathan ni snoto ya ka jing hiran jong ka kamai ka kaji jong pai ba nadu bakarat karyang usunsar ukuai kumpau kajing hiardor kimar rag akan dikadong katahan kalong basikai nalor ba hiardor kimar rag ngiyo ipat saka niya kajing pensosat dagan niya kajing tua jaga niya kasurok menagi niya kiski ilasyong ya kamiting nga bakerki bang ilaray bang inday bang syusyong bang supetkai bang nray bang inhiar na amadan ban pentri ya kan dikasurok nrai hadin bangilarai suwa bandap ka sitayau kumangilago nilayai hakikat kubor pada ki social media ba nakaliang jong kibor ki badai pet kilasdang man pentri ya kan dikasurok nrai kum kinonyelam ngimhun ban siyai ya ki po social media ban nidan nukar kom perkat bang ingat jauh lay klem dayo i nrai ingat jauh brio tak ada bang dayo i nakata-kata bukan nakaliang kaseng patung kinong yalam ngihiar akan jakan takasi ban pet ban semit lagi jog khmat lagadon sisana yang kata gaji putre kesurok hadin bang ilaya jintip lagadon gaji putre kesurok ngila ongru yakin khot ba nai pad yami ngila pensangai na suai ki rekhot lain na ki katto kan ni banwan sunran yang ini nomor ba ni kwa bandaya i lada kamdan ya jing putra ya kasurok ngilong ki blakre ban penmi ya ki paipa dong kadong kata jengi kumjuru ngaong ya pi ki paipa kadong kata riwar mingi nang nei sakmat ngini ya pet ngini ya hat pen ngini ya kmi kumno ki bor ki bari pet ki la ya kane kasurok ko blan ko da kane ka jaka nim kwa bani i baka jing trai kan long ba jing trai la men la sisni asni ban pun thanda ya ka jing yakhi jongi nrai ni kwa baka ne ka kam kan yai piteng nang nei sakmat ban kam dei shu ka por e phi ko ki pa ba philong ta ki no petkai hapo ki lat pathai kubor kam dei shu ka por ba philong ta kita ki no komen hapo social media kaladai ka poru belada kapor kadawa berkakam kadawa kadai kapor ya pi bapini lem samadan banya tray rengkat berka KSU berka FKJGP kenang bangin weng ya kini kici dalade ngimla kan dapun pau ya kaji snongwo berka jingyaro ya iba gotam warjiri ibelong additional deputy commissioner in charge ya Peninsula Civil Subdivision ibang ilaya iya kini kikendiat si bailami samadan banwan pet kan kami ya kani gajaka banle ya kabadon kam ni ai burom ni ai kublai ya kajing rai langba jong pi ban pha ban penan kam hok ya la jong kabor kung mutaw nong sensara kani kadong kathan jongi ni kami lenti bakung mutaw officer ubapay ya kani kadong kathan pin yang rangba pin rai rangba balada kakami kalong tang man supentha me ni nyimat se bangin lehi no nang ni sakmat ngasgo ba nakaliang jong kibor ki bahalor kaladai kapor ba nilai berpengkut na isesnan ya kajing terekam jong kane ka company hakane ka dong kathan namar kajing long careless kajing long bom kain snap sebab pelat company salia bantok pensupor wat ya kita ke executive magistrate yo additional DC bantok pensupor yang iki paipa
Kadang penisai ke jingkong king snake. Nakatagadaw ng iyong nakapasay. Yaka sorkar bat skoha. Termineno yaka jingkong. Yaka neka company ng pentray kasurok. Skoha. Wana na kitray jaka kitray mulok. Kibala ng pentray kani kasurok. Mensua ka jikna yaka neka surok kaladon. Hakis nam haswaw nam arajar spo. Nam juyo bakandon kata ka jing tua surok. Ka jing tua kendaw. Ka jing April nakata ka jing punha surok. Mereka bahkan sahabat kebat hamula patalong ba tang suan ne company mi lai puja jingjia ke belak persat yang i dang menen kesnge ngalai i bakalaya cewek ke kubor dan kot ke klip ke bawai orang ba wong ba jaj bagi ba jang i sane ki balak ban tulirit lada dei sakiwe ki jaka namen naduk menu lada penyak. Kata kau tahu orang bau orang kau bangin orang lain. Kai kau bang aku aman orang bah. Ni kita tribal. Bang ni kita tribal jangan ni kadang katan. Nilong kibri ki bajajai, nilong kibri ki bayasya, nilong kibri ki badan buram, nimdai ki bajrong dak akti kajat. Ndai la na phila la sakhan. Kan mau ndai ka KSU, ndai ka FKJGP, ka bang sim ya karai, kidai ki pajba kau tu orang bau la keren menin. Balada dei sakiwe jaka nadu menu la na via pila de ban priak. Balada kajia kum kata ka kalimat bagi pajba kisim ya kum kata ka senja mano berkikle. Hatu piki bol senjar pipen kikle ka KSU ber FKJGP ne. Pipen kikle ya ditoki officer ya ditoki company bateri surok ya dibor bani pejo kan HDCL. Ngilasan, ngilangnya, ngilah kedang, ngilah jelat. Ngimkuak siu berkerannya kaju. Nakata daw. Nakwa benong. Bah, kamdai siu kapor. Bapinakan. Bagi pajba, jangkatan nyeriwar. Kidai ki kelung ki kena. Kamdai siu kapor bapinarkat kendan yang ibat ki merak. Kibom dendor, kibom songdar, hai. Kam desyo kapor, bapin yapen, yakayap kaim jong kinangrat. Kam desyo kapor, kabapin yapen, yakajing singan jong kayat kayeng jong upat ba ng sang. Kam desyo kapor, bapin isyasyong tang hakimiting, banbu sa tang jijigerpat. Ipa ka kubor ka basay sa kasorkar Meghalaya, sa kasorkar India, sa kibor ba pejo ka NHDCL. Bala na pilangnya ilay kuman, bala na kaji pentray ka ni kasurok ka sange, hakan no kasni, hakan ni ka beta ka madhod. Ka KSU kan mibang Hamadan, harangkat ba kipagba bangin lae ka badon kam. Nginom abju yapi, nginom lamiechu ban keren ya kaju. The people of Riwar Mingi demand action. Laya kakam kumapikren. Leno wat buteng kulay sibun, kulay sejarmu, mat sa prang keluar dari Imslam KSU, Imslam di pagpakatan Riwar Mingi.